Mo zomi Zogam TV pan hong wakung Zogam TV hong en leitung gam tom tom aom lai zom ule naw lom le gol nule pa pile pu ko ma pe chidam lungdam takin zing vai ahom zo jing in hong la menung Zogam TV thang pia in Taangkona te live in a zong online video a zong hong en khem pe tunga nak pi takina lungdamung chi hong ko ma san wa mong Tuni September kha ni som le sagi ni Zogam TV Taangkona a som le khat ve na Zogam TV program episode 11 Taangkona hong bol ring in hong ki thoi ke kung ke kamin nang khan kho phi Tuni Zogam TV program director Pulian Boy editor Pu Tang Khup Pu Hao Mung Lia Lulun le Lia Hon Pi to ông kỹ thuật để hiểu Zogam TV Taangkona pen ZPCC Information and Publicity Department pan han chiam na hin Zogam Media Online TV program kichi hi atomin Zogam TV kichi hi tu tung Zogam TV Taangkona pen khong in khenin honggen deng hiểu khó khăn na Thutak Tomkimcing News and Brief Taangkona hi deng hi Khong ni na Thuthang Taangkona news article Taangkona hi ding hi Khok thum na Thutak pulang na press statement simpian na hi ding hi Khok li na Thului article Simna hi ding hi Khong nga na hun nga na to kisuin Holimna talk show le sandan mudan hikup na forum hi ding hi tu na khat na Thutak Tomkimcing News and Brief play Thuthang news article Taangkona ken hong nei masaning Thutak akhan na NUG kumpi president in D-Day galona kum khat chen na thu gen tu kum September kha nisagi ni pen D-Day kichi mipin thawui thaw tang toin ungna bulu gal kap kumpi langdo dinga NUG kumpin gala phon na Declaration of the People's Defensive War to Taangkona kumkhat achin ni ahih galfona kumkhat achin ni in NUG kumpi acting president Dua Lashila in tangpi tunga tugen na ya ukna bulu galkap kumpin Myanmar gambup songpan alang nangon ukzonon lo hi chin pulakhe NUG kumpi le akipol pi moltung mi minam thao toy kipol na tein Myanmar gam au zo namun khang sem sema galwai savai bana khwale tui to kisai gamma kai na lama khang to ma hi chin Taangko hi ungna bulu gal kapte alang pang polin township som ni li a kiuk na thukhen zum pil na sin na le chidam na lam to kisai vai hom na te kipan zo ta hi chi hi Special Advisory Council of Myanmar SACM Polin zomto lai takin NUG kumpin Myanmar gam sung mun som nga le ni phasen sunga thunei na nei zo ta hi chin pulakhe NUG kumpi le SACM Pol Thupulaknate to kisai Teninga Institute for Strategic Studies Pol pan makai mi pil khatin again na Myanmar gam sung mun som nga le ni pasan sung teng ukna nei zo ta chi thu pen bang thu sik sana koilam panin thu ngau a hi ding hiam chi upla huai ma ma hi chi NUG kumpi in Myanmar gam sung mun le mol kichian mun khat zong uk zo nai lo a hi manin hi banga Thupulaknate pen propaganda hi zo ding hi chi ni kyu mo hi tu kha ki panin leitung gam tam tam te ki pol na UN ki pol na in General Assembly thuki kup na ki pan ta ding a hi manin Myanmar gam thu a ki kup chiang in NUG kumpin gam sunga ukna nei zo ta hi chi ala no man hi ding hi chin gam vai kan mi pil pol khatin genu hi jangkong khopi sung khonu khopa pol khatin bel NUG kumpin Myanmar gambup alang banga thu anei le nei lo pen
upla huai simsimin Yangkong Nipido Mandalay Khopi Chiteabel Gal Kap Kumpi Kyuk na Noima Nisim Nun Tang na Zongin Tang Pi Tang Ta in Gamboy Ma Hun Bang Main Zing Wai Ki Hom Thei Chati Chin Gen He Leitung Buk Purna na Atun Hit Chiang in Gal Kap Kumpi in Uk na Bulu Lai A He Manin Nun Tang na Haksama Mata Mipi Kikial Mama He Manin Galak Salang Ma Vaya Kikwan Hiding He Chin Kingai Sone Tuna Thuthang ni na Lehon Pin Taangkona Hong Nei De He SSC makai pi Russia gamzinna Nima SSC ga kumpi makai pi le ga mang pi Senior General me online in angakla mama Russia President Vladimir Putin to kimu na pen September ka nisangi ni in Russia gam Vladivostok kopi a ne hi Russia gam pen leitung bub a superpower gam ni na in akicha avasim ma un leitung bub ngamatam zo in ama pek lai tak hi Russia gam in leitung bupi maya amanya lai tak u ahi man in Paul akai zo na jing un Russia kumpi in tek to Eastern Economic Forum kumpi bol u hi leitung bup a democracy dan san in aki vaipua nitum na lam gam akichi US UK Europe gam pite to akilet zoding in Russia gam in Polkai in China gam to pangkhob a khulwer hun lai ma bang in kidem na akip asom kichi the hi hibang din mun om lai takin Senior General me ang lai in kumpia khat Kompia ka khom in Russia gam makai pite to akimute ahi Senior General me online in tunila somni lakhat kum February ka a gambub ki upna bulu zop a kipan Russia gam a ni ve ho kini tutung in President Putin to akimute pana Russia kumpi thurot pi tele gamakai chutom gamakai tom te to zong kimute a gam khan to na jing thuki kup na le vai hom khop na ne che hi Russia kumpi khut noi a Rosatom State Nuclear Energy Corporation makai te to zong vakimu a nimagam sung a peaceful use of atomic energy to hoi lam in nuclear power voltaic na jing lampi kong hon te u hi ji in Rosatom in Pulaki Nimagam sunga nuclear zang in meta bozo na jing in gagap kumpi in achik ahi han cham ton tung u pen tutung in lampi khungzo u hi chi u hi alo jing in kingai sun u hi Russia gama Senior General me online pozit na pen SSC gagap kumpi a jing in lo chin na le tong tun na khat in kisatei chi in gam vai akan mipil te in yanu hi ahi zong in alangkhara Russia gam pen leitung bup gam tom maya agwal le lai ta ku le UN people na sung a zong nima ga ka pumpi ma bang in akimo sak ma hun lai tak ahi manin Russia gam le President Putin din mun pen mailam hun a jin in amon hoile abel tak jeng din mun hilo jing hi ji in mi siam te in gen u hi abana Thuthang Taangkona pen siama lulu ni nongzom ding hi News article akanna Zogam gal kapte Zogam bana maban tutung in Zogam gal kapte Zogam bana mabante chinoman in ZogamTV tanute in US gam sunga Zogam gal kap apan people makai khat ki hopi masathehi Pakhal hong tung de ahi man in Zogam bin na ding le Zogam charter atang tung na ding in mapang ZRA Eastern Command Zogam ga kapte in Zogam avan na a azad ding un US lam a supporters thing in motorcycle attack som kilay sakin
tu ni chang nga ki pok zo hi chi hi mailam huna zogam makai te zading in moto ma zong kile sang nom ahih manin chi thu zong honggen be hi khodo hun sung ahih man in zogam gal kap te zong zogam avan kom on khodo sa anek ding u kile sakin tu sung teng sago nom teng in sa ki go to the hi chi thu supporters makai pa in honggen be hi zogam gal kap te sa ago nom a ma le US lam a state tom a supporters makai te tung ton in inale panpina ki pok che hi chi thu hong pola khi tu sung teng social media sung a ZRA gal kap te mo sang na thu khat hong ki pong lew a hi man in ZogamTV tanu te in zogam gal kap ZRA Eastern Command Field Commander ki ho pi a thu ki dong the hi jiro ta khwa a PDF khat kolga kap te in na aman na thu mulai khwa a in ki ha sang na thu te na thei pi hiam chi in akidot chang in social media tungpan in athu in zama in ZRA Eastern Command in Thului Kabozang sungteng a operation kinelo a hi man in athu ki thei pi lo hi chi in dong hi zogam vana pen tonzangam metei gungal pan akipan hi a topan in terim gam metei gungal tengki akivan to hi tu sung teng in tonzang khopi sung le niswana lam teng akivan san lai takhi zo hi zangam lam kivan zo nai lo a operation area in zong kiwang nai lo hi chi in honggen be hi hi bang chu te pen zomi movement a honglang pangi ge namdang te le adiakin zalen media in zop thu phok tom in zogam gal kap te hongmin dai sak u hi mi pi in pilwang takin thu na hong hin khai ding u honggen nom ing chi in hongbai kha ke ZRA Eastern Command Pol to kisai thu te Spring Revolution akipan Zalen media in agent who had song aman lo hi chi pen tang pi tang ta in kital ma ta hi hyang zing tai ngen tang fila chi mun te a ZRA le kolgal kap te ki pol hi chi in zwaw apwa tom thu te uzong aman lo lam anunga mi pi in ki thei be hi tun zong Zalen media ma in zwaw phok tom in zogam gal kap te hongmin dai sang nom u hilal hi chi in honghil chan hi gen kizom in zogam van na ma ban pen tonjang khopi le tonjang gam niswana lam zong akizom ta hi in tukal bulam in tonjang khopi sunga zogam gal kap plachun khat khwan in khwanu khopa te khang no makai pol khat to Holimna kine che hi chi in honggen be hi Tomzang sang pite a zong mi sang na pangte in nuam takin pilna asin chena ding u kidei saka sia ma te in zong pataw na lo in lai ahil chei ding u kilungul ahi man in sang na pangte le sia ma te thapyang na in tomzang khopi sunga akeban hi chi hi tomzang khonu khopa te le nume na pang in zogam ga kapte hong in ma u a zong hwa kama ma o ahi man in tha kanga ma o hi kolam pan in zong tonjang khopi sunga khwale tui asuse nuam sangle zato anong kai sang nuam nume na pang alaw thong sang nuam gam noi thau toy migilo hong pa ya le hong thei sak pa un a hun la pen hong del in beng khet pa ti hi chi in abai khap u hi chi chu hong gen pa hi hong gen pha hi zogam pan in ungna bulu kolgam kap kumpi do ding chi ngim na to gam noi lu tin thao atoy PDF CDF min po ke po na te in sang te khap sakin zato na sem te wa a kwale tui sung alaw thong saku pen zogam gal kap te in pangchimu na hi uhyam chi in ZogamTV tanu te in Field Commander tung kidot pe hi kolgam sung a achik in kolgal kapte in ungna bulu zel u a zomi khang no te in kolgal kapte ungna kidei lo man in
ZRA Eastern Command akiput hia hiben Zogam gal kapte zong tu tung bekhilo ungna bulu kol gal kapte le dictatorship pelma akidogi ge hizohi tu hata ga kap mongmo khilo a ungna bulu in gambu kumpi alwa kol gal kap kumpi dot hianna ding in strategy kitchen mama kisam a tua tunga minam thao toy kipo na le NUG kumpi in kithukim na lim takin ball in phutkilen a ado khop thema teng e omna chat pan in ingap ngap a ido hang in mundang a nakido ke le gal kap kumpi khathong pukpa samlo ding hi chi pen ipok ko ding hi chi hi Tuaman in ZRA Eastern Command Zogam gal kamakai te in NUG kumpi Defense Minister to kituk kim in na to ama vai khang na bang in Zogam sunga Zogam gal kapte in mo puak le panmun la in Zogam binading in vai puak in ding hi to me let in akene ahih NUG kumpi Defense Minister Uyemon in ZRA Eastern Command in Zogam Sungteng Navanding CNF in Amalgam Sungteng Vanding Hiji in Limtakin to Ahong Piak Ahihi PDF Jipen Ungna Bulu Galkapte Adoding Akiput Galkapte hi Motung Mite Gam Sungteng Agam Tang Ding Hilohi Motung Mite Gam Pan Hong Kipatu Hang in Agam Wana ding le operation apai na ding pen kolzang gam sungteng hi ding hi chi in NUG kumpi in akhun gal vai ke vai puak zia te lim takin zui ding a hi chi in commander in honggen hi commander to gen na video in pang ni Wajah, perempuan NUG kan lebih tahun ini itu gawe camro, cenderung dia pada kilo, dia cika, itu siap jadi. Zogam Charter First Edition September 18, 2021. Zogam Declaration. Whereas the recognition of the rights and self-determination of indigenous people of the world is rumah kecil Tuhuncang in PDF, CDF Paul Khatin Zogam Sung A Nimna Tom to Vai Hong Hom no Mok Moku A
mun khat khata khwale tui hong phong in sumle pai dong in khonu khopa te tung thau muk to sungen theu ahi man in hibangam tan na pen NUG kumpi in ahun galwai thumei le te to kile bu hi hibangam tan na te NUG kumpi in adei lo bang in zogam gal kap te in zong kizada mama ahi man in akisam na bang in thu hil in zogam pan in kiben khelai ding hi ti in field commander in Hongen behi Zogam sung mun khat khat a chao toy ki pol na khat pel to akizom a hilo khomi khat le ni in zogam gal kap te hong le hek nom zong na thei ge in zogam bin na jing le zogam phu zo na jing in ma ake pang pen honglang pan in kol gal kap te tung hiam namdang gal kap te tung hiam khata hong he ka zogam gal kap te mun le mo gam tat lu het na teng to ke sai thu apok chang zong thu ki hil in tua bang in agam tan no lu na ding in thu ki pya hi inale thu kwa na to thu aki hil khit te akilom lo za in zogam gal kap te hong ki hek be ale akisam bang in zogam pan in kinot hia ding hi chi thu zong hongen be nom ing a chi in field commander in Humbai Khaki. Zogam sung a kalak zogam kiung na zogam administration ZAD zong ake put to the ta hi a hwale tui sung a khan to na ding bai hom na sanglam le chiram na lama ding pan khom na khosung bin na ding bai hom na hwale tui sung a khan la khat thu kin ya na le thu kin ei na te to ki sai thu khen na chi te avan to ta the ding a hi chi in commander in hong thei sakhi field commander tunga ZogamTV tanupi Paul kilungdam hi abana sia na khopinong zomde hi ni na simne NUCC ICNCC ZPCC zatara AC din mun le Myanmar din mun Myanmar gal kap kumpin gambup kiong na abulo zo akipan gal kap kiong na zongpan epilong hial zo na dingen NLD party pan tel ching MP members of parliament in parliament bup pitangin ading ding CRPH kichi committee representing pidong zuloto hongputu hi Myanmar gam sunga gal kap kiong na bain federal democracy kivai puak zia to akibel po gampi federal union lam zon na dingin CRPH polin parliament din mun pan bekin gambup kivai puak zia ding hongwan thailo ahi manin gam vai to kisai din mun kim panin gambup kivai puak zia akivan thaina dingin NUCC kichi gam vai to kisai din mun platform kim akihel na gambup thuwan pol pi aung ki phut khia hi NUCC gambup thuwan pol pi thupiang na to CRPH in NUG kumpi hong phut to theu hi NUG kumpi in pen mepi kumpi he na to ga kap kumpi lang panwa tuma kum khalaya ki pan galwan to in lang do na arm struggle hong bol hi NUCC Paul Pisonga telching MP ten mun khat telching political party ten din mun khat moltungmi minam thau toy ki pol na ten din mun khat gambup lungpho na makai ki pol na ten din mun khat gamke tom pan gal kap kumpi alang pang minam ki pol na ten din mun khat gam vai makai ten din mun khat chi bangin din mun platform tom panin makai te ki helo hi NUCC Paul P akifu chelen tel ching MP te din mun panin CRPH Paul ki heli political party te din mun panin NLD party makai in ki heli hinapi tu kuma ki panin hol ki ku hi moltung mi minam thau toy ki pol na te sung panin
Athat pen Paul kiel zolowa CNF Paul intekin kiel hi gam ke ton tuam minam ki Paul na te songpan kachin minam te KPICT ki Paul na chin minam te ICNCC ki Paul na chi te kiel hi abisa kumsungin UCC Paul pin Federal Democracy Charter FDC kichi gal kap kiung na abena ding Federal Union lamzon ding in maban kalson na zui ding tukun lampi khat aham pin galwi hi FDC tukun lampi songa moltung mi te thunei na gamle lei ki vai puak zia din mun chi te ki chian takin ki khong lo a he manin ki lung kim zo lo wa pu phat na hong bo lo hi tul ni le som ni le ni kum January kha sungin NUCC Paul pin Myanmar People's Assembly chin Myanmar gambuk khompi bolwa to khompi sunga apua phatu FDC tikun lampi kipsang na bolu hi NUCC Paul pin akipsak FDC tikun sunga kum somsagi sung gal kap kiung na do moltung mi minam thau toi te lungul na hi minam tom tom te in amalgam chia ta thunei na bukim nein self determination preaching anga na ding amalgam chiat uk thei na ding chi thu te kam cham te lampi te ki hello he mane Myanmar gam sunga moltung mi minam tom tom te kilong kim zo lo hi NUCC Paul pi sung ki Paul home gam ke tom tuam minam ki Paul na te din mun pan kachin minam te KPICT Paul pin mailam Myanmar gam ki vai tuak zia ding to ki sai lungkim na nga zo lo a he manin chi thu pau la pin tul ni le som ni le ni kum July kha ki pan NUCC Paul pi pan khol san he to ma bangin Myanmar gam sunga tel ching political party alliance pen NLD party in zong NUCC Paul pi panin khol san he chin state sung thu to ki sai in ICNCC Paul pi pen Kolgal kap kumpin gambu pukna aburu zo tul ni le som ni le khat kum April kha pola ki panin athu in akiputhia gal kap yuk na le dictatorship abaina ding Federal Union gampi pu zo na ding le Chinland pu zo na ding in Chin state sunga minam thau toy ki pol na te tel ching MP te political party te le lungpho na makai te to akilam hi chin athupulang na sungwa hil chen he ICNCC ki pol na athuin aphu zo kum khat chin in ki vai puak zia ki chen tak khongin lim takin ki phut khazo ka phut khazo hi chi ICNCC le NUCC pol pi chi te akifu chela ki panin Zatara Eastern Command Zogam gal captain ZPCC Zomi Political Coordination Committee Paul pi makai na to pilwang takin kian chik to hi NU yi kumpi makai te le CRPH Paul makai te to Holimna sung te a makai te in Zatara Eastern Command min to NUCC Paul pi sunga ki holding in hongzon zelo hi Zatara Eastern Command le ZPCC Paul pin NUCC Paul pi sunga ki holding thu to ki sai akikhin khai chiangin angem na le adin muna ki pan akifu chelin akigel Federal Democracy Charter sunga zomi le moltung mi te de na khat zong ki hello a he manin tha ki nga zolo chi ding he he Federal Democracy Charter atang ko maun Zogam Charter ki tang ko zowa Zogam Charter sung zomi te de na te Federal Democracy Charter sunga ki chian takin ki khum lo hi tobana CRPH le NUG makai te in again na uwa ungna bru gal kap kumpi azong panin hem khama sa deng in
to khit chiang in Federal Union kilam zia ding a kipan minam tom te thunei na ding to kisai thumei let te ki kumpan ding chiteku a hi manin zomi te in a ki muang zolo a hi tur khaza kole somlile sagi kumin ko minam makai pi bucho ongsanin British kumpi khut noi pan suak ta khom ding chi lamet na to hongzonin so tang na kila khoma so tang na ke nga zo changin mol tung mi te thunei na le agam tengu kineu se ka he manin ni ve ki hiao mom lo chi ding a he anung lam chiangin UCC Paul pi songa amadok Paul hi CRPH chairman Wong Jingyot Makai Wong Jingyot Mamain Zong Mi Min to Zitara Eastern Command Paul Zong and UCC Paul pi songa aki holding in Hongbai Kha Khima le and UG kumpi to kizop na le mapan khop na te political party kal swan zia to zogam song vai te hong ho muwa party 6 anin pai zia le kimakai na hongzang a hi manin abel tak Paul pin kemuang zong non lo hi Chin State song thu to ki sain ICNCC ki pol na phu ding vai ki ho mai na thu in Zeta Command le ZPCC Paul pin ki gal zak ba khi ICNCC ki pol na songa zong bang din mun teng ki helding gamdang atung Chin communities Paul te din mun khatin ki helding mo ki hello ding minam gal kap chi chang ko te hiding chi thu te kum khat sung tang bang ki thumin zolo a thumei let ki chiang omlo pin kum khat sung kal son he hi kum khat sung main en juji kum pia ki fu ding chiang in ICNCC Paul min to en UCC Paul pi tunga en juji kum pi sunga minister panmun khat alen din Dr. Yan Mong sa khong pen ICNCC sunga minam thau toy Paul min to puak to manu he ICNCC ki Paul na ki vai puak zia le thumei let te ki chen takin a khun thein a dingun kum khat sung hun lain thuki kup na tampi abol na sungwa Chin State leitolama sangam namdang ten ICNCC puding vai amadok CNF le NLD party makai te tunga zomi te sungpan minam gar kap Zatara Eastern Command polzong zon de hiang chi thu na sungzel hi toma bangin political party din mun pan ZCD party zong zon ni chin thu na sungzel hi Chin State sunga gamle kiung na to kisai vai hom na khat pe om chiangin zomi te din mun le zomi te thunei na ahong lang pang ton tung CNF Paul le Chin State NLD party makai ten the city party ai zongin the Taresan Command hi zongin Chin State sunga thu vai hom na aki helding hong khak tan nom ton tung hi ICNCC ki pol na fu so mo chiang in zong Chin State NLD party makai pi salai Isaac Hen ma in the city party makai te zong ICNCC ki pol na sunga aki holding in kazon hi chin athuki kup na te sunga pulak zeli a hi zong in the city party makai te awul lo thu hiloin ICNCC ki pol na phut ding in sala Isaac Hen a hiya amadok vai hom khat pewin chingma hunin hongzon ngei lo hi chin the city party makai pi khan le tel ching MP te in pula ko hi toma bangin ICNCC ki pol na sunga zata Eastern Command thu again hak simin CNF makai pi salai lian mong sa khongin zata re pol pen ki zon lo ding hi ama pen India gammi te hin ei to ki sai lo hi Chin State sunga zata re gal kap om lo hi zata re pol pen kol gal kap te to ki pol hi chin zo nam kim phuak to min minam thau toy adang te tai bol zel the salai lian mong sa khongin ICNCC ki pol na vai bekilo UNFC ki pol na le UPDJC pol ton ki sai vai te zata Eastern Command
Zogam gal kapte pen ahih thei to pin maban ahong khak tan ton tung khat ahih Zata our Eastern Command in ICNCC kipol na sunga kihaling le kihalo ding thu ngai sun na le vai hom na akine hel lo hangin Chinste NLD makai te le CNF makai ten Zata our Eastern Command akihal khak ding na pataw ma mau hi chi thu ketel the hi NUCC pol pi le ICNCC kipol na to kisain Zata our Eastern Command le ZPCC pol pi din mun pen hichibangin kum khat sung ki kal son to towa anunung lam chiangin NUCC pol pin akipsak Federal Democracy Chara nangon NUCC pol pi sunga ki pol khom ngol tung mi ki pol na te in zong lungkim zolo in khol sanu a he manin zata raisan comment din mun aman hongsuak hi ICNCC ki pol na sunga zong chin state sunga minam thahat pen zomi te akihel lawa kipan apiching zolo aswa bana akihel minam tom tom te zong khat le hat ke muang mo in CNF polin awuk chip nom na hangin telching MP te to kilang pan na din mun nangon tung to hi to thuangin CNF polin thuane the na dingun galwaya din mun kichian ane na pe no hi NUG kumpi na se Western Command commanding role ane na u 6 aden CJDC kipong na putin Chin State sunga thau toy gamnoi mi teng ukchip thei PDF le CDF min bua thau toy kipong na teng pen CNF makai na noya koi zo hi to sunga Zatare Eastern Command Zogam gal kapte honguk thei lo hi NUCC pol pi sunga mol tung mi te kiching takin akipol khop zo lo na le Federal Democracy Chara sunga mol tung mi te deina te akikhum lo na hangin mol tung mi political party te le minam thang toy pol khatin NUCC pol pi to akikimin mol tung mi teng apan khop thei na pol pi khat pu ding hohan chiangwa zata Eastern Command le ZPCC pol pin to thu to kisai thukim pi na thu ki puak the tuni tuhun lai takin Myanmar gam mailam den mun ding pen pungna bulu SSC ga kap kumpi te le NUG kumpi te kalson zia tunga hongking ama ma de hi toma bangin SSC le NUG kumpi den mun pen zong tukum sunga UN ki pol na kalson zia tulai taka leitung bopa superpower gampi te politics kemol zia Asian ki pol na in ahong ban zo zia chi thu te tunga hongking a to ding suak hi to bek tham lo NUCC pol pidin mun pen Myanmar gam sunga minam kim tein lungkim takin akipol khop theina tungbeka hongking a renga minam kimin khalle khat ki za takin liang ko ki kim na to akibel pol gam lam khop ding thu hongbai hom khop theina u tungbeka lo jin na ki mudi hi NUCC pol pin mol tungmi te lungong na te thusimin mol tungmi minam thau toy ki pol na te le minam ki pol na te aung kai khop zo ma teng lo ching zo lo ding hi SSC kumpilam azo gal ka mang pi te bangza takin pilin siamin apichinu hangin ahi keile galwan hawin atha tu hangin gal kam nau tang te nang sem leu ahi keile gal kam nau tang te au captain major chi te chiang in corruption zang sim ton tung leu gam sung bin na ding vai hom zo tuan lo ding hi ki ut pa lo a swaka takin zo mi te minam ki chen khat he na to minam gal kha piching khatin adin the na pen zo mi te topa pasianin ahong lam la na hideng hi chin kiom hi zata Eastern Zogam gal kapte pen Myanmar gam sunga minam lian pi te to liang ko ki kimin minam gal kap ki chen khatin kiring tang suak de hi ZPCC pol pin ICNCC ki pol na le
and UCC Paul P. Chite to Liang Go Kitimin Zogam 2 Kivan Dehi. Zata Raisan Comment Le, ZPCC Paul Pin, Zogam Chara Maswanin, Zogam Binading, Zogam Sunga, Zomiten, Minam Tunaina, Bukim, Anga Nading, Zomita Kusunga, Zogam Leitang, Hongtun Ki Zon Nading, Mai Kinon Ding. Tuni Thuthang Taangkona Thuthang Hidehi Tuna ZogamTV Taangkona Hoktumna Hidenga Tosunga Zogam Chata English in Simna Pen. First edition, September 18, 2021. Zogam Declaration. Whereas the recognition of the right to self-determination of indigenous people of the world is an objective and self-evident truth, the Zomi as indigenous people of inalienable right by virtue of being autochthonous to a given territory, hereby declare to all Zomi residing in different part of the world is a nation of the world that 1. The Zogam Charter encapsulate all matter pertaining to Zogam and Zomi, land and its resources, governance and equality in its true sense, and firmly advocate the realization of all public good which stem of these ideals. Second, Zogam referred to all recognition to all contiguous Zomi inhabited area which are currently in Myanmar territory. Geographically, Zogam denote the indigenous territory of Zomi people extending Chindran River in the east to the territory along along the international border inhabited by Zomi people in the west, to the territory along the international border inhabited by Zomi people in the north, to the border of Falam in the territory of Zomi people in the south, to the southern region of Kabul Valley till Manipur River Basin. 3. Zomi refer to the indigenous inhabitants of Zogam, who by virtue of birth and blood are one as people, being rightful owners of the land and resources. 4. Zogam enjoy all right and provision of provided in 1947 Panlong agreements in the matter of self-determination, autonomy, right over land and resources, as the rightful stakeholder in the Federal Democratic Union. 5. Zomi people enjoy the right for self-determination that the Zogam Parliament is the supreme house of the people in Zogam and the sole authority to take decision on behalf of the Zomi people as per the Constitution to the democratically elected people government. As per the Kuala Lumpur Declaration and the resolution adopted at the 2019 Zomi International Conference, the establishment of Zogam Parliament will be based upon the ideal, principle, goal, and objective as outlined in the Zomi Charters. On matter, and the Zomi Parliament shall respect the will of the majority. 6. 3. And the privilege emanating from their indigenous identity. 7. Zogam as in the inhabited and indigenous people, the land and its nature resources on and beneath the land, and the air, water, flora, and fauna collectively belong to the rightful ownership of the Zomi people. 8. All inhabited of Zogam respect the universal basic right of belief, religions, worship, culture, and tradition, equality and liberty. All inhabitants of Zogam shall enjoy all individual rights and liberties as per the Zogam Constitution. 9. Zogam Charter is an affirmation of the core value of the Federal Democratic Union imposed
May the Almighty God bless this Zogam declaration and Zogam chatter. Help us realize the cherished idea of in Puhamong. Kung sim dingai le tu lai ingwa le gam gwa ong puak akil pu pago mang kanida gam le min nama ding na sem pu pago mang puak hi tu lai kol gam sunga anew alienin gal kap na bulu pol pen ide lo in kinial in kilang pang ma hi gal kap na bulu ichi te pen kol te makai na hi a na bulu ma in zong kol te makai na ahi hang in na bulu ma in mi pi ading in tampi tak nop tuam zo a kol gam pen democracy lam manok in zong hong kal suan zo hi kol gam sunga kol mi ahi lo ngol tung mi nam te de na in kol gam sunga mi nam khem pe liang ko kikim in e mau ten na mun le gam te ka thu nei na thu vai hom the na nei ding akilungul hi thu hang in kum tampi ido na khin hi kol mi nam te in ham phat na tampi nga khin ahi manin phun na bang ma ngei lo hi mol tung mi nam te phun na le kol mi nam te phun na ki bang lo hi kol mi nam te ahi le aham phato to nuam u hi a mol tung mi nam te ahi le nga ding akilom thunei na le ham phat na teng anga nuam ahi abe sa hun chiang a kol gam sunga kol mi nam te na kwa bek kumpi in lim po in tu e mei tung kim u nai huna ki pan in mol tung mi nam te na lam tenga khan to na sep hong ki pan bek ahi nga ding akilom khem pe pen mol tung mi nam te a ding anu nung pen hidden in tua kom kala zomi te na teng nu nung zo kan la hi pahang hiam chi le kol mi nam ten hong nu nun sak in ha kha khopi atun chiang in zomi te khan to na lam satan ding thei pak ngei lo hi din mun te pen igen pak thei le mi pi tel pak thei ding in ongen bek hi a tampi tak sup na hi bang kinwai sia na thu te hang in pu thual zen le apol te in lang pan na nakipan u a tul kha zakwa som yalek giat kolgam bu boy na hun chiang in zomi khang no te in maban na zomto u hi tua bana tul kha zakwa som kole thum kum akipan in tu ni dongma zra por pi min to zogam le zomi a ding in kolgal kap kum pi lang pan na maban pi zomto hi zra por pi in zo suan ting gom khom in zogam phu ding chi ngim na nei a kolgam lam a zogam to kisai thu te asai ding in zedar eastern command ong ki phut khia a hi tuni le som ni le khat kum february khan ni khat ni a ki pan kolgal captain ukna honglu aki ku chiang in ukna bulu kolgal kap kum pi ado ding in pdf gal kap ong piang hi ukna bulu kolgal kap kum pi ado ding pdf gal kap te le kum tampi sung kolgal kap kum pi ado minam gal kap te ma apan khop thei ding akilom a hi mol tung mi nam gal kap te ngim na bul pi pen gal kap kum pi do in ama gam chata self determination nga the na ding chi hi a pdf ngal kap te gim na bul pi pen uk na bulu gal kap kum pi do ding chi a hi pdf gal kap te in mol tung mi nam te thunei na le
de na aza tak saku a athukim pi ule ma apan khop thei ding kilom hi tua hilowa tual sung athunei na kitu na le party siksan akido na te hangin minam khasunga minam thau toy kipol na le pdf thau toy kipol na te kigal bol na pen mi pi in asan huai lo ki vai pok zia ahi hi minam khat sung pol le tui khat sunga pol khat le pol khat ki go in ki suam na to minam khang to ngei lo ding hi ki ba nga gam ta sian na te ni khat ni chiang in ki chian takin hong ki tel si set dinga khut khial te le kong tat te ong ki thei khe ding hi minam kha sunga hi bang gam ta sian na a om manin nam dang te na da lo ding u a uino muk to bangin hong su to zo ki salel ding u hi so mi te in zogam azun khop thei keile namdang te in hongjun pi ngei lo ding hi namdang te in hong noi sia nuam zo lai ding u hi tang thu sunga namdang khat pe in kam chiam hong pia khang in hong tat sang lo u hi chi itel ma ta hi kol kam kumpi so tak na ding in hong kam chiam pen long agreement zong chiam pe in tu ni dong ki boy la hi chi thei huai ma hi hi bang tang thu to kha khin in a pi hangin mim na tom hang in thau toy ki pol na ni le thum ki khena khat le khat kilang pan pen imi nama ding ada huai ma thu a hi zogam le zomi a ding in pan pi zo na ine ke le zong nami nam pi zogama ding ma apang minama ding na sem te gen sia in ko bol a nalang pan ke nak le zogam le zomi a ding in 50% asem khin na hi chin state sunga minam gal kap chi in ha kha lamte in cna gal kap na nei u hi tua ma bangin te dim ton jang lam teng in zeda le zogam gal kap ki nei hi a hi zong in cna gal kap te in chin state book pi sung huam in minam tom te tunga thu nei ngom u a hi manin zeda le zogam gal kap te hong na lang pan ma u hi thu hang in zo mi sung teng hong tok noi zo u hi chi zo mi tang pi tang ta in itel tek ta hi tua bek hilowin gam pua om zo mi sung teng hong boy sak lai u a zo mi te ma zangin zo mi in kwan ki por na te hong suk sia som den u hi zo mi teng kitap khap na zo mi te thanem na ding in zo mi te ma hong zang u hi nang hang in nami nam sung na chidam lo ding nang hang in nami nam sung abuai ding nang hang in nami nam sung akitap khap ding kidok huai ma hi kung na bulu kol gal kap kumpi ado ding chi min to nami nam sung ma buai na pian sakale na kalsuan zia aman lo hi ding hi kung na bulu kumpi khat na zo phial zongin to uk na bulu te sang in asuk se zo namdang khat pe thune na nuaya na tun khak ding zong ngai su thuai a hi bang tu te hang in chin state sung teng au chip nuam cna cnf pol te in zedale eastern command zogam gal kap te thu tom to ahong zo the na ding in lampi hong bolwa uk na bulu kol gal kap kumpi ado nuam zomi khang no te nazol in zogam gal kap te le minam lang pang zomi khang no pol khat hong suk tua ta u hi abe sahun la in zogama sia dongin zomi te ong that u a
Kual zin gambak te sumong lak saku hi. Minam vai le kol gambup vai te pen hin khai siam ding kisam ma hi. Mol tung mi minam gal kap kem pep in zong.